masukkan minyak masak dulu. Tak apa. Masukkan bawang putih, bawang merah. Okey. Masukkan serai dan lengkuas . Okey, kita pastikan bawang tu betul-betul garing . Kalau tidak nanti rendang kita cepat basi. Okey guys, kita masukkan lada blender . 1 2 3. Kita masukkan rempah kari sekilo . Kita godak dengan air dulu jadi paste. Kita masukkan. Okey, kita kacau sampai pecah minyak guys. Okey, kita masukkan daging . Ni daging saya guna 4,5 kilo. 4,5 kilo. Okey guys, kita masukkan garam kasar . Agak-agak je. Agak-agak jangan tak agak-agak . Agak-agak Okey, kita masukkan gula Melaka . Mana gula Melaka? Gula Melaka tapi dia bukan buat gula kat Melaka, bukan kat Melaka . Gula Melaka . Orang Melaka pun tak tahu gula kat Melaka. Tahulah. Gula Melaka tahu. Gula Melaka. Okey, lepas tu? Ini apa? Inilah kerisik. Kerisik. Ni kerisik homemade ke beli kedai? Ini